Ja sam Valentina Striković iz Crne Gore iz Nikšića. Majka sam djevojčice Sare Striković koja ima 8 godina i ima probleme sa govorom. Milena Milanović, Ognjenova baka, od ovog momka što sedi nazad. Sara je bez ikakvih problema rođeno dijete. Od godinu 4 mjeseca je pala i izgubi moć govora i hoda. Znači, jednostavno izgubi govor i hod. Hod smo vratili posle 5 mjeseci upornog rada. Ja i suprug smo je ponovo učili da hoda i uspijemo da vratimo hod, a govor ne uspijemo da vratimo. Znači, išli smo na razne preglede, vrćali smo se po doktora. Lijeka nismo mogli naći jer ni sami nisu znali da nam objasne šta je djetetu. Pošalji poljubac, ajde. Negde oko 3-4 godine je uočen problem, dotle je bilo sve u redu. Bile su i konstatacije neke doktora da je primio vakcinu, onu koja se prima sa 3 godine. On je polio, da li već nije ni bitno. Dotle su mama i tata vodili računa o njemu. U principu nema konkretnu dijagnozu, ali svega ima. Sve ometenosti, znači od svega po milimetar jedan, da bi rekla, prostim rečima. Međutim, nismo se smirili. Posle par godina su mu se mama i tata rastali kad je on trebao da krene u vrtić, pa u školu. Verovatno je stres taj na njega dosta reagovao. Onda je krenula naša borba kad smo vidjeli da on tu već kasni za svojom generacijom, možda 1-2-3 godine u tom periodu. Sve živo što smo mogli, mi smo probali. Znači, nikakvog uspjeha nismo imali. Da ne nabrajam, ima tu dosta stvari koje bi sad trebalo da nabrajam i da nabrajam. Znači, sve što smo do tad, ništa nije pokazivalo rezultat. Išao je kod logopeda po preporuci, kod logopeda, kod defektologa, kod psihologa. I čak sam ga vodila na reiki tretmane, htjela sam na rekonekciju u Novi Sad kod jednog dečka kod kog je išao na tretmane. Isto je fantastičan bio. Ali je sve to kratkog veka. Za karnozin sam čula od svojih prijatelja i počeli smo da koristimo karnozin. Prve pomake smo primijetili posle 20 dana. Znači, to je bilo promjene u ponašanju, mirnija, bolji kontakt oči u oči, savjesnije, okreće se na svoje ime, koje znači uopšte jednostavno dijete smo mogli zvati 5 dana, ne okreće se. Stabilnija je, zrelija je, sasvim drugačije dijete. Međutim, pošto vrijeme otiče i pošto više i više koristimo karnozin, sad su već uspjehi si baš maksimalni. Dok nije počeo da pije karnozin, dosta je bio nesamostalan, nije sam, ni oblačio se, ni jeo, ni teže je uklapao se u društvo. Socijalizacija je bila malo slabija, ne malo, dosta slabija. U posljednje vreme skroz samostalan. Dobro, sad nije baš ono da ne sme da ostane sam u kući, odmah traže. Ako mi odemo tamo, on ide za nama, ali sam jede, sam se oblači, sam se tušira, vozi biciklo. Poznaje mesto u kom živi, ima orijentaciju. Ne bi ostao na centru da plače, da ne zna gde će da krene. Došao bi kuće. Doktorica kaže da je 300% napredova. U zadnjih godinu i po, to je 20 meseci, to je godina i 8 meseci, jel tako? To ne ja da kažem, ja vidim da je napredovao, ali neko ko je merodavan, koga vodi od tada, od kad se prvi problem pojavio, posebno što on nema neku izdvojenu dijagnozu, a ovo je nešto što on pije svaki dan. Treba probati. Znači, vi ćete najbolje osjetiti kad probate. Morate probati da bi nešto vidjeli da pomaže. Znači, nije nikakva reklama. Jednostavno, karnozin je taj koji diže,
koji diže i u govoru, i u ponašanju, i u pažnji, i u svemu. Znači, na biljnoj bazi ne šteti, zašto ne bi probali? Lično mogu da ponovim da sam sigurna 100% u karnozin i sigurna sam u njegovo dejstvo. Jer imam primer u kući. I primer ljude kojima sam pričala i koji su koristili. Ja ću da nastavim s karnozinom i ne odustajem dokle ne dođem do toga maksimuma prema kome dijete ide. Znači, ja sam vidjela da karnozin ekstra djetetu pomaže i diže ga i pomaže mu maksimalno. Iću, koristit ću ga sve do toga momenta dok dovedem dijete do savršenstva. Ja ga svima od srca preporučujem. Znači, svima ga od srca preporučujem. Iskreno, jer znači kad sam ja mogla dati svome djetetu karnozin, zašto ne bi ostali ljudi? Ja mislim da je prirodan, da je mom unuku je pomogao, zašto ne bi pomogao i drugima.